Ni karangainan ditabe seriusia Yesu. Oi pu me Maria meron ang kia ki mentir wani met. Oi takuna koia. Kam na meuri. Ya kukureni ka meuri kami rora ki kamari sira ne puatetua. Men na mita pore kamami na yei. O naran Yesu e wente meu o kam na meuri. Kam na karoirua Yehova. Kami ay kaputan nome tan kapening kami. Kam na kamuamua kami ay kanatan nome tan kapening kami. Paya papa kenata kayome tan akoira awake tukin na nakwa Yehova. Kam na kamuamua Yehova. Majesty, majesty, worship His majesty. Unto Jesus be glory, honor, and praise. Oh, majesty, majesty, kingdom authority, flows from His throne unto His song, His anthem raise. Jesus the King. Oh, majesty, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Sa tatarok ni kani at yatua. Tamerari karawa. Sivetiaram maeta punti nga pungai me nanura ay kananurinano. Ngkay sa kakwawa pa na simngaira ay kasagi kururoin tayo na. Sa taya tamera. Papunayo tepong ngayo kurumay po ako ni pong. Tepong nga kwa nganira para tayo ni po ko. Tepong nga kwa nganira, may yay ka mewara. Tepong nga estapuyan naruran ni meki. Pangaya ko takiyay makam tiyatua, yon pa ni kapene. Ay bukin nanuray kay. O siputa kinipoy kuntinan wa situwana. Men narata po'y kakakwakurun na nga kariniyakim. Kamumwa kimirora, ibukin time wes benin na nga na kimayrom. Kurapa yeye tuara. Katauroy nanura. O men katapi meura me araya mo inanun narawa.
sakani ko ia inanun te taye pasinanga ngai ra menanu rai ka panin meni kuawa au nanu rai ka isa ki metam matsuara tamne mare maka pa eneroni dan temeruan te taye payongan ka mua ki ramai tapu ntis au te kuawan taina amen te wari nanun dinga pungai anamuan de tapauro ade te setua na ko ia te taro ni ke makorona ni mewa au ki poi ka te wana na kon te pi me te wana te moani te taro ni ke ni makorona ni mewa ki puna te wana na kon te pi me te wana ki poi ka te nua na kon nawa koni ki poi ka karawa ta ki nanun te pongai ai ka ngai te akaya ngana ngai ia rau tia pe oi meu o ane ro ko iro ia te mete ai ki ata ki rokona na ia ron te mera ki nariri ngana e tu ati aine e bi ko awana punna ki kona anda ve meu ia na kamma ki mena ina non tiro tari pa eno in kami te pongari na ia ron te saira sinatatar atuan te tangira ni kuawa sibubusi ko irong tamnim ni popo ki pa kuna ronira kay sinang tauroin te kinam teka ong kay sinang tauroin nunguram teka inanon ti taye apana di kiam teka ay katapu ay kana tekina ki omen nunguraya kina kinanon ti awayu papayan wera awutan kawairan tayo irong ni Yesu wari arawea awara sakameu amen tiriring kita pesei kita kaya kangai tan dirimuin temuan nota nanakaraki pauro inanon kita pesei aw iamuana nakaraki ni kangai awaki kay nanom tari kanaya ki kurei te kanipong ay kay metayantay pakampun na tana pong tuwia pa inaruko na yaron de sairani pong ay tarana pa tibutan no meta te taro ni ke asan tunga giro irong tuwai pauro te kanimangawaki ni Yesu irarikina awatay na pepain nanon tayo ka amin ay nanona o puntay ay ka amay siya itayante ka ni Pravis ni kanuan te pong tuwana metuwana saksi ngaya me amay sinabibay ka na kunandi kintay ay kakakokuro inanunwa kintimeu ay kakakukurey kaya ka nanukawag kunayo kanuan kapenian na nate kapauron na namuandita na kuya ititaro ni o itaraya pa ingeng kiasan diya kinakitakan nangokin tewya kimengokin Yesu mena po niya timaning anak ifukinay o ikakawa kilong ni Pauro pa inasikuro itiota ayo iroya tiraya karoy ang titaye ya kauringi ay kay Pauro pana kami tuwa kiotay ariasan ni kami ni karikia anak akura-kura kinda yoni me ki ariasan na taya o ni mewa kinna anataya pa ukin Yesu no taya ariasan ko ni karikia inamutang kay tiraw may sakit kangangan ako iya away kay pay kakakawa kinoy nanayang matuway Pauro inanon ti taye ntabitay aw ti karaki ikunani po amen narayang nang kana Korea kita kana o sa nga wareki andi taituwana ay na puno ko na ansu men o hindi kipakanga ti sa kaurungari iyasang kwa nataya kisasang kwa nataya rinanon ti kara kirungrung awayu ay akaroyang kay Pauro ni katuru-turu aroy pay kakakawa kinanon ti meyo ni kikayak ti kurupoki pa inaki fuat siota me nakatime tuwa ki ururingana me wakinana ido yatan didimuin te muan nota an kipun te ponge ye te nungwa wawa ay kakangai di kita kaya ngkana kangai
Ia rau tiete o e meu. O wani na ruko irui a te mete, a ia ki a tāki rokona. Na ia run te mera ki nariri, nkana e tua te aine a pikokou, a wana poina ki kona andawe i meu ia. Ni ki ipu ai kai. O iei pei kārangi ni kakawa ki a katai an te kina pauro ni kainis mea te pong ki ana pong te uea. Io sina vendiki pu te nunga taran te oime ta iro ni pauro, pa iei uwa i te rana ki sikona ni kāngai, pa women te oime ta, ai a tere tere aroia, te ki pu e te nunga. Ao te mua no oime ta, io sin mua ni te ran te ki pu e kāngai, ia rau te epea, ao e meu. Ia rau te epea, ao e meu. A io penan te oime ta, e iei te o ta iro nan tara kina na pum te uea, e te kina pauro ina nun te ta iei. E te me te o ni meki, pa andokon te uea, o e tau roi na ko iei. E te notana parokon te uea, iei fukina, pa ina punmuta te rau, ao te meu. E te notana, paripua ko ni peike e kuna ni kaitarai, ai kakangangan te meu, o e tau roa in taina ko ni wismaya, panu ni mekina ni Yesu, o e na tōperai ana kānganga ni kapene. E te notana ina nung te taiei, pātaraki ni mga rokon te uea, ai sākin kai te rokon murua arun te onata. Mea te roko ai o, te taratara nuri meki, o te taratara te ota, au ena ponuota te kukurei, mea i sāki te mea, o i sāki te tanga. A tararo ko ni Yesu e na ia kuaua, are e asande ke iroia, pai sāki te musiki teka, mea ai wotan te rau, au te meu. Te kaumen no me tanana taratara pauro. O Yesu ndei tan te kipu e te nunga e kāngai, ani na ruko iroia te mete, ai ia ki a tāki rokona, na ia run te meraki, nariri, nkana e tua te aine, e pikoukou. Te kipu ei, o e kuna na whenua ta iei taran te kaumen no me te kina pauro ina nun te ta iei. Aiua na taratara te ometa, e ia sena ki kariki a tiota, ari ia sa pauro te kina i bukin rokon te uea. Pa anapong te uea, aki a ia tātaina paningai. Au tarana pa angkana i ruko te ta iei, o ina ruta kin te mea, o anariki ana kānganga. O ina kona anduota ki iei, o ina koni mea te nawe iei. Pa vukina, pa peika akarina ni taina ko. A punuota te kānganga nkana ki a tāna i rora, au aio, ai a kataian te kina pauro ina nang te ta iei, i vuki a ki tauro indiki, pa tāndiri muin te mua nota. E riki ei pāti mea tua nui na iei au, mea ai amakuri a ki a puntangiri ina nuia, mera pataia. Te taratara iu, ia ka puta ua ki mea iarun te aine a pikoukou, nkana iariri ni meraki. A iu penen te ometa, e te imetua ni ki tana nanun te atua. E na rota ki ni kānganga i kā mai sintaina, o ina kakaya fōkana. Ina pondini nanun te meraki mua nana iau, ana makuri ai kā te imetua, ni kararua meuna, mea te atua iei. Ai si te pōng ke kāngai, pai e pikoukou ni pai koraki non tiapi. E pikoukou pai onda ke nanuna ni pai koraki non tiapi. E pikoukou, i fukina pai e kiongo teka, o e kita na nanun tiatua. Nki onda ke ni meuna aikai, o e nang kataia ni kōsina kua me iei. Me ia kānganga i rona, o e naka ngā ni kōsina koi. Me nki e ruko te uea, o i ruru ni mea, pai aki tauroi ni pusimaya, pai tepe nanuna, o yunda ke nanuna ni pai korakin non tepe. Ayarun te aine api koukou, pangkane nang fung, o tira eriki. Ina ariri ni meraki, ariri anan taina ko titang, ni kakaya fōkana, me yaki a tāti tai, e no sina ko iei na sina. Nki o sina ko na sina, au e rau, au e meu. Ayarun rokon te uea, pangkana stauroi na ko iei, au sinarau, meni meu. Engau.
E punna kia tāki rokon te uea. Me te iang o iakateia ni katiri ai kai pauro me ni penna au teratara ai ka uua ai kai. Ai punna runna pe tioneta ki arurane pen katauroi randiki patandi di muin te mua nota. Arurani ka kuaua au arurani nina kina tietua ni meura ina time tua te rau au te meu ni kukurei. Arurani kitana o ni mawa me irun tietua me nimu na paikura kin te mea wei, au sina kairota kin te mea, te meraki, au sina uki apea, ni ka kaya pōkara. Ka piania ni ki pun te whongai ia iaua, na ka maki mena ina nun te ro, tāri, pa eno in kami ia i te whongari, na ia run te saira. Ia katiri ai ka i pauro, pa kain te tāronike. Asan di ki pana sintiota ni kuaua, awai sa ki na sintiru kai. Na sintiota, pati me tua ni pusimaya te mua nota, ari asan nungung kua. Asan ika kuaua, asan noria, asan na taia, ondi kin kai, patandi di muina ngai ia. Mentiritirin na naiang o pauro na kuya iti taro ni kay nanan te tayay, ni kipun te po ngayon. Au iarita na te ka ni kaunganano, o ni ka kura-kuran tiki pue wanua. Pana ti me tua kain te taro ni ke diota ari asa ni karikia. E taku pauro na koia. Au ngaira ai kana pa i te ngaina. Si tau peangira. Au sinakarina te tanga. Ari tioni mea ki me te tangira. Au te perengaru. Ari e kantani ngā te meu. E si te puang ke ka ngai pauro. Au ngaira ai katani di muin te mua nota. Karini o tangami ai te oni mea ki me te tangira. Ka pei enu kami ai te kamea waki i ron Kristo. Ngaira ai ka kaini kiripesi o ni PC. Tāpua ke samena iei sina nukun kiripesi. Punna na pai te ngaina ngaira. Si tau peangira. Au sinakarina na pe o tangara ai te oni mea ki me te tangira. Au ka pei enu kara ai te kamea waki ron Yesu Kristo. Ke na tungana nui nara tete ni kiripesi a kāngai. Kai ni kiripesi ni kapene. Ai ka kamenan tāpo i ka kakokokoro. Arapa i te meuri, te roi, o te tapomua i ron Yesu Kristo. Amen. Sina tataro. Atuara are ko uia Ioan pai ni kapene. Sa kai taun si pangara i pukin te pongei. Ari e pondi ki pārura ni ka kura-kura kintai a ki ako na andota ki ai meura ni kanuan te pongkoraki. Am tea kan te pongei, puni panam te na koi rā tuara. Pasina te ime tuandi ki patandi di muin te muan nota ari kwa sandeire iai di nanun nasima Yesu Kristo. Puni panam te na koi rā, papun nasin te ngaira. Au sinakaroi makurintio tantaina ko. O mentau peang ini pei kanariki. Pa kararuara nang koe. Sinatime tu ani karina o tangani meura meirom. Ari pontio ni mea ki o te tangira. Sinakapea inukaran te pere. Aia ki konani mos. Ari ponte ka meua ki iron Yesu Kristo. Kawa kini ra tuara. Narata kono koi ka kakokoro. Au nangangani ra te kora me te merurung ni waki, ni kanuan te wiki a pō ai maira. Uringa ki nera tauteaka ni kiripes. Mea ki a kaputa, te tauteaka ina nun te tai ai mua. Pai pia kaira ki ina nun te rau me te kapaia, ariana kintaina ko namtangira ai tapanendoi. Steime tu anu uringa kiripes ina narinirine i bukin nana perestens. Si pia karoa i rarinirine, na konna nom te atua, me saki na konna nura noamata, e kura ina no na te kairiri te tauanen au te kaiangatua. Kairira, au men katauroira, te nasini kiripes, pa sinakaroi rarinirine na kon kapaian, me arikira kin napera ni puaua, pa ina te metua nana kintaina kon te tangira. Aravupusi na koim, pa ako nakakapaya kanuan te pong e panin na koira,
O mendoni dan narakanganganak nkisiriki pate intiriri. Oraki metandoni oraki. Tani mapurinta po ikanga kokoro. Au tena sinikiri pesa ki anea kanapia. Ai kai po tikati tiaruaru o te meuna koia. Tamera kupia ungu pana mera te taru ina nun te taiei mera pupusina koimu. Sakani ko irong nasim mai Yesu Kristo are ngaya arawea ntaina ko are pon narapai me irong nantaina ko te meuri te roi au te tapumua. Amen. Kamdapan nungurami au te kiroi kanuan te pungai ya warawa akin katani. Amen. Amen.